Zdar lidi, máme tu dneska nové videjko, to je konkrétne z Zem je láva, som tu s Davidom. Zdar borci. A ideme si toto zahrať. Aj určite si nedal odber, tak ho tu daj. Takže je to tam. Čo? Ja idem ako druhý. Si debili. Nie, ja som... Skinu? Daj. Čo tu je? No, dobre, je tu aj David. My sme v Chile. Ale to čo je? Čo to je za zvuk? Ja idem hore, ešte vyššie. Ja... Tak už radšej nie. No... Nie, ty si vyššie jak ja. Do prčic. Yes! Je to tam. Čakaj. Yes. Nech to prestane. Aj kam mám ísť? Tam na tú vlajku. A to je. Tri, dva. Dobre. Tak to jsme v Sa inak prdeli. nedá dostať. No, ja som mŕtvý. Dobre. Poď. Prežije, tak nič. Tak ideme s Davidom na respawn. Čau. Poď skákať, Ogi. A ak si tu nedal odber, tak ho tu daj zdieľaj video. Ty vole, je toto nuda. To chcem. Tam nejaká futbalka. Ne, ja som spadol. To čo je? Do prčic. Dobrý čas. Pidnú. Ktorú dáme? Poslednú. Dobre. Takže ideme to vyhrať. Vy si mi skurdi. Typky makajte. Znova. Ja som nás vyliezol. Nie! Ja ešte žijem. Yes. David toto vyhral. Čau. Ty vole. Ty vole, aj nuda to tu je. Ja sa nudím, vole. Tak ti treba. Kľud. Ja to pripravím. Dobre. Prčí zláva, nie. Tak to jsme v prdeli. Nie. Ja som bol. Takže toto je koniec videa. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite zanechaj like, odber. To som dneska s Davidom. Čau. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.